Polio ngombo kajarema hukaha mahoero wa mtume kajaka na jaraha kajaka na alama ukana harema mbahi ndu hauje fanu harema matraki izadunga abo Allahu jalla wa ala yadoju fanu jaraha na mona nizo matraki shahad an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah yeze hari kutuno zibitifu ya homfo wa hahe zadunga abo Mwenyezi Mungu dojuo wakati yakola we roho hafu haulaya hajusiwa hahimisiwa havura Mwenyezi Mungu waiche dojuo ntino to shahidi sikodo shahidi simadwi Metrashe Lengas Janwa e Lengas Janwaz wakomori wahana kalma wakulanza ohamba zekweli zevenuha ndabu ujitenga ndimanu kana ngarjura mbiulwa maana mafanu ya kutekeleza makalma yala yende hantayambe boya erewa yemayite hemana hahe hakahama here wa mtume iloti kalma la mdutekeleza tibahi mjaze yara danzi ya zamana na mumsamihi baula tuwenza na mwishiye inamna ya kahenda hata tekeleze makalma madayala ministri wa hezitabu za Komor nano usibufu wa Komor nano usikitifu ngodo noreleza hena mnaino mafano mwanaweza liya mparubi roha amombiyokaya wanga bono buzingiza mbwaho zawke mwana ho haulao nganzao ikakonze mruma ho ya roho banaliyo mwana wakama hifadhi nganzao urobo wambeka hizo ndabwe mwana ho kaja ulao Vuna mwerani pade shabaya pamrihonro yewa zirongozi viri haukana baadia imana wazali yeshia zihari hapara mafanu hamtetelea hamambukane kangu wanze mruma haho ni mwana haho wavuke watudunge mwana ho la atende ngebidio wambeze nungonjo kwa uzama de haliyo hautide haliyo bwana yondeze nungo ina mnasabila abwetu disatevisa kujokeze mwachivuriza zi problem sha telewa izo hamba pia eza bari hindini wakati ya kahambe makalma yala ya tukaharungwa kihafifu shayala mahaya jitolea yende hanta yambe uyerowe mayiti akama hero wa mtume limadha Lukmani hapo garini odingoni dami minda mina kumhose mana minda mina towe idhini ya hosiwa ne ya kumhose kusanga kawata wewe hutorudi hujirende dada umzaze baraka haya bakamhara holiho Lukmani hakaho dingoni hakura lijamfamula haya iza dunga hapa indini hakukanga mina yakinu kana makalma menji ya vubulo bahanu yabo na mrambiye mriteho mjini iza dugao izo Lukmani ya mwambi izo mafano waende ujosamba nam yabongo buhulio haungo nasuhisho wa Komori ya ukana mama fanu makalima ya kutekeleza ya latinda ye mwili shaila dezi ya zali ya kurunguwa Shantu kanzani confirme ka effectivement Lukmani hako garini wakati mafano ya kao lavinishiwa ya jimbu Lukmani mwana wazali hako garini wala tiruditu hambiyo kantu kono kamane romtume humiliation pour nos frères ewa yabubu waone maiti roho ya hao kejadi ya hitoka shuma erohangu kejadiha kejashangaya hena mruweka onema hii mratintine fijo bale unga bo dossier zenje bana salam la famille hena mruweka ya ungu ta costume za mariage mudojore contacte ya he numero jo hitayapo mduna ripare hao ya message e kamfano we bwana harusi wanzo costume za huana nyuho wavae ili contacte ngadom fanyani habe ya urahisi je dis bien bei ya urahisi e kamfano we bibi harusi wanzo ano mahaho wavae tenu za sawa utone nziro recontacter ngadum vazani costume zuka bona bien habe ya urahisi ale let's go shopping enomboringo yabo nampade ale ciao ciao la famille yatima